Okay, karuba, adatay ti mauti apaset. Iti programa tayo third and last. Apay kimapsot ti microphone ko. Nakapsot ti microphone. Awar ka tapiksa pasit. Birugag. Birugag ti ayan na dayta. Hello, sound. Ah! Oh my God, we have a visitor here. Kita uman lang ti biyag apo. Kita uman lang. Nape, kau awang. Wan, ini kakti ako na. Super kayo dito unag. Pandari mo tayo. Good afternoon. Kinda Auntie Virgie, kasangsang po tayo di Jakamon ng Aldaw. Ayan, from Canada, Apo. Kinagililo. Wan, dito yung Apo Station. Kuya RJ. Kuya Ate Rhea. FDD Production Incorporated. May sa Apo nga kamang. Siyempre, kita-kiti kini Bayaw Joseph agtarap nga nagapumodji ka Batuan Isabela. Good afternoon keng kayo. Talaga amot Apo nga sinadyada kami dito sa istasyon. Kat pwedeng pumasok dito sa loob. Hello, good afternoon kini RJ. Ayan. Yeah. Apo, biglang ako online naman ang dalin ko na surprise ko na dito ay. Talaga, we are surprised talaga nga iti for the kado Apo kinapnuan ti sorpresa. Kat manan Dapat baga Auntie Virgie. iya pa matitiunag, takumablao man isuna katay kiti tumtum nga, kita ta, ikam ti headset na. Atin ano headset ko? Sige. Ayan. Ang ganon, kuna na mo. Ako mablao ka lang katay kiti. Ayan, hello manang Virgie. Hello, Karuba. Nandito Ayan. ako ngayon. Ayan. Manang Darlene, ito na yung sorpresa natin. From Canada, Apo, kasta ka regta dagiti membros iti productions production iti for the duo kat adito aming apo ko na. Good afternoon kada kayo. Kat ayan sarili natin ang studio booth Nalambis di tayo nyon tin eh. Nakatutok ti aircon. Yeah. Apo live yung man tap no live nakapso kami Awan, internet ang makita. Nakapso kami internet manang. Awan Anyway, internet. Yeah. This tayo recorded ta gitoy iso nga makita. Ay, oray data? Recorded lang ta gitoy. Recorded. Ayan. On the replay makita yun to. Kaya abay na balong kan. Oh. Ayan. Ay. Recorded. Ngarud, bumasa ka manan. Takiti pangablao ta. Walong. Ay manong June ka na ating John Mark ng Bengal daw yun. Kabla ko man tibagik. Ay, ngag-birthday inton bigat, October 24. Kaya man nagtiparagba sa'yo. Puntaan nyo man dyan kaso makitam. Thanks. Kaya mo bumasa ti pangablao. Tapatasim tistingin mamot ti bumasa ti. Okay, naimbag daw yung manong June kan manong Balong. Kablawak man nga batiin. Oh, pingay kablawan lang rin batiin pa Ay, eh. kasi Agito kurso yung bilbilag dito sa San Juan kan agapgapas from Jason. Thank you very much. Pangyapanan dagi jay pledge of the typhoon victims, Brother June. Thank you very much for asking, Kabsat Emil. Awan pa iti target mi nga lugar, pero padpadasin min apo ti kumontak kadagiti municipalities ito Isabela. Actually, Isabela ti first target mi nga pagitidan tayo iti relief goods. Kat no ada ti naayat apo nga mang Ted iti donasyon na. Iya pa nyo lang apo ti jay. Ano da ito Ay, di pledge. Adapay iti manon nga pledge. Ito yan apo. Ako pa lista. Di kami nakarami ti listaan mi. Ayan, for our typhoon victims, at apo mapang mabulbulula kon. Kita mo nakigtutak. Umara ako pa ang pagkinimanan ko. Ayan, Diyos ko, apo na surpresa. Ako na nagbilbilag pala sunod ti Eric. Adito yung mga istasyon. Nag-ibalbaliktad ko namin ah. Nag-ibalbaliktad. Ayan. Awan mo tinaabutan ti bagyo. Napintas mo lapit mo antay. Nadipas. Ay, gapas ang araw, dahang reaper. Naputaw pa yung dito bilbilag mo. Ay. 300 ng kabans. Isumbo lang nga nagtati-pledge na nga dago. Ada daw kanyam. Hanggang mabalik sa'yo ng bala. Tama ba kita ta? Actually, ayan, once again, kadagiti naayat na po nga mang Ted.
sarakin ta kami lang apo ti munisipyo ti Ramon wenno i-text yo dito pag-ayam yo manong June over my personal number agitay amok nga dagitay Pero yung Facebook mo. when Facebook ko i-message ta kami lang apo and i-appreciate mi dito nga ited yung atulong idanon tayo ito nga may pinsan ka ami apo dagiti members ti FDDPI nga dito tata Rod Okay. kumansyon ka man kumansyon ta balong Ay, ano ko mansion ni Kuya Joseph? Mabali. Nasurpresa kami actually. Yan, Nasurpresa kami. At least Hi, nakita, RJ. ayan, at least nakita dati lang ata dito yung istasyon tatang at tumaadir tumugaw ta. Pagpasensya ano nagkulo-kulo na eh. Nagado. Our second visitor for this. Okay, para iti maudi nga paset ti programa mi apo kat lauk-laukan Ilocano, English, Tagalog, Bisaya, Spanish, Chinese mabadin latak. Narod? In-check ha. English. Ito yan. There are times when all your love was meant for me. Then you're the wind alone and free. Our love is more than you and me. And you're the one I can give myself away. And I'm alone who calls your name in the quiet of a dream. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. More than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. Pindutan. In your touch come the words so hard to say, and in your very special way, you can make me understand. In your eyes, I am the one till the sun. Hindi na tayo magpagakon. And after all is said and done, our love is more than you and me. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. You are the one till the sun. And after all is said and done, our love is more than you and me. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. It's more than just the two of us, and we just
dyan. May sabi nga piyesa Abu, kansyon ni John Mark. Ang kasaran. Yeah. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Nagbinidyo kayo. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark, your hair all around me, baby, you surround me, you touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Hi, Adik Joseph, kuno na ni Noses Select. Cell season. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, oh, oh. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Dito nga ro, dito sunatang amazed by Lone Star. Nga sagot kada kayo, iti Ford Agdo Production Incorporated. Ag bumasa ka pa ibiti ko, balo. Background. Ako ka ta, pero ko tayo background, dito ako button. Nga napanan na. Aha. Oh. Nan. Bumasa kan, diretso. Oh, go ahead, balo. Anak ko nata. Gorka. Nagaduda. Ha? Wala, nagado. Madimi pa maungpo ko ang tirog na. Anong tira dito nga tao? Ado ti agsangpet kasi ka ado ti messages me. Pwedeng pa-request mo ng song na Arak. Thanks. Apo, kasta lang ti message na na. Good PM, Kuya Jun. Inakman ko ablaaw.
Kananay, tatang ko, Ingo, kan inang ko, Iving, Jeporok Uno, Pagrangayan, Ramon Isabela, Kastamit Pamilya, Libatiki, Dita Pagrangayan, happy listening kanyayo, da kuya. Timayat nga programa yo tungkol Domingo. Salamat kuya and God bless. Ayan, advance happy birthday sa'yo. Kung nanamot ni Ading Merla. Kay Kamana, advance happy birthday ka no. Ano birthday na nantay? Ate Neneng, ayan, she's requesting for the song Wind Beneath My Wings. Oh. Ayan. Thank you ka no, Ading Merla. Ayan, anak pa dito eh. Apo, live you. Awan. Dito natan. Ita. Nembanggal daw yung kuya John and John Margaret kuman amin nga. Akpal family ken kadainang ko ang hilita ken tatang ko amor. Kastamat kin manang ko min. Ken tay kasinsin ko nga ni Hesmond. Mian. Mian. Ayan. Mian. 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 Request ko man tay utang. Kuya, thanks. It's me, Melvin. Akpal. Nalpas yung utang on. Nalpasin na po, nakabayad din. Right. Good afternoon man. Iti singin kong amya, singin to amyanan ko na da. Manong John and John Mark, pakikablayo man ni Mrs. ko, kung na nasin na say. Mrs. ko ang ani, Annie B. Pascual. Pascual, kantay baby mi ani, Marcelebi. Pascual. Ano Marcelebi? Marcelabi Pascual. Pakibati yun na rin ang biyanang ko na si Anita at Benny Pasyon ng Nagasikan Santiago City. Nagasikan. At kay Althea. Kim Gurong. At Charlene Tadya. Thanks and more power, Bangon Isabelino at Cagayano sa mga nagdaang nag-type. Nagdaang typhoon lawit. Yan. Oh, Nariga namin na po ang basaan, the text message. Shortcut. Okay. Naibagal daw yung kay June and John Mark. Kablawak man manong dagiti trabahador ko ditoy. Nga ni Along, Nonong, June, kan Manong Ilong. Manong ipatugtog mo dyan. Ilocano version. The Dance with My Father. Agay man ako manong and more power to your program from Lindenwell of Kakilingan, Cordon. Yan. Kakilingan. Awan ti kabayogan, dita. Kakilingan. Ato siguro kiling itay. Di una na nga panahon. So, Siguro. Kakilingan talaga. Aha. Hello! For Decade Duo. Apo. Nagpintas programa yun, kan nakita kan tayo. Ay kablaw man nakita na ko ni Jopet, kan Kate. Custom ti Amana. Amada ni Jojo Tolentino. Dito Dito'y Benavista. Panavista. Siya Fe. Agyaman ang apo. Good afternoon. Kini, Jordan. Jordan. Kung na nato. Thank you very much. Ti panang batbatim kanyami. Mahal na mahal ka namin. Kung ano mo dito eh. Pamati mo na Jordan. At akat makalagip kanya mo. Awan. Oy, dawag lang. Tama ni baka na. Siyempre, baliktadan ta. Actually, kung na ni Jordan dito eh, pakibati man ni bagat ko nga dungdung nga kita tak at sabi ko man, terus mang puta ano rabi ikaw nakadikusun ko na jadi pangablao na dito eh. Sige pa eh. Hello, JM and Kuya Jun. Kablawak man ni tatay ko nga, Juanito Sabado, ngagbilbilag. Kan amin nga taga-kabulay, ngagdingdinggag, request, utang. Utang na talaga. Oh. Ayan, sino pa dita? Padasin naman pa iti mang titi pa premyo balong. May sapay nga, may sapay lang tinangabak ya. May sapay ipadawat na pa iti another 200 peso load iti makapugto iti nga sunata kat ti kanta-kanta mangkat English. Ayan. Manong Jun, pero kasi man 7 years. Once I was 7 years old, my mama told me to make yourself some friends and you'll be lonely. Ang makas niya mau. Awang araw da. Tono malam, danton. Awan taon. Manong, naimbag nga malamyo. Kablawak man ni bagat ko nga ni Mrs. Jonalyn Reyes Tolentino. Kanya anak may nga ni BJ. Takar mo man jay utang. Daytoy ni Gas Apil Gas. Para ti Soko. Aya, mabalinan. Wow. Ayan, kapsutan tangarod ti Nyata. kapsutan ti background. Okay? Ay. May sama na po nga tatatlag nga sonata nga may tatagat English dito. Isong lalang nyo ti pumugto with your name, address, ken paulo na dito nga sonata. Ang mabalinan. Pwede. Nakasagana kang balong. Wow. Nakasagana nga tangmo to. Kita karupa tayo nga agtextan. Siguro. Siguro. Alaan nyo nga ro kita cellphone nyo. Inunaanan nga agtext iti paulo na dito nga sonata. Agraman nagan ken edad ken lugar nga ayan nyo itata. I-text nyo lang nga po ti official text line tayo. 09 26 Aha.
345-1700. Oo, biro ko na pala ang reference nga Mo rod. di memorize. Iti makapugto, 200 peso load. Bawal po og to dagiti na terwar. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two, anywhere with two, celebrating the Yuletide season, always lights of our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town. Children carols in the air by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Puro ginapay lang tatay, nagatulpi mugton, kaya lang kurang-kurang. Awan ti edad na. Kaya, naibagati ati edad tatay. Naibagami apo. So with your name, age, address, and of course, the title of the song. Adamo ni. Adan. We have a winner. Kita am tolat ah. Wow. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town. Children carols in the air by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas, spending it